Ola tuntum video ve thung chuanin ka soi fo thin Anthem of the Hills ti hi kan ri ekanga copyright po mai thema se poilo lo ma se kan Mizo Guitarist thatak tak te au hawa guitar and play na hani meu wang hian hei chu poimo amo ka ngai poimo em a chu wang chuan an ni em han riek tur hi chuanin eng kani lo je hi ka hre chianga ma se thiamang tok tokin kan riek ve thungang o Anthem of the Hills. Victoria produce ania, produced by Victoria Mase, Kings and Prophets YouTube channel ronti chuania. Album producer and convener Victor Vanel Shoya. Tinia album publisher hi KNP Kings and Prophets label ania. Chu thing te chunitin hei patea Magdalene hi drums ania chuan zonun sanga kieng te bass an bang bok ani he engponi se ngai thlang o kan Mizo Guitarist that khom na video kan clear hawang nal lutuk katilai katin boomerang guitarist ka soing deuh khan ani hi chu music performer hi ani tel boka performance hi nei tha thina tuna pokin facial expression zong khilo en ula connection ki ombi kani chu guitar nen ken mo ama ke Yes, Eric Aron lang ta. Eric Renza tun laya chuan ani tluka versatile baka play nem hi anom kher om love Mizo Guitarist hian. Tuna pokan boom khanin ama baking chekatan bi khanin enge mo ti dang lam karon nei tani hei screen veilam pangami zo kilo en taula heta hianin riff chete nasalu tuklawin aron play hetan pangena lead guitar zo karon lang tamo Puzo sang kha guitarist lar tak tia soi tur chu ni kher lo mai theya amaro chu mer shet tam tak poina manga ma se platform hemi public ma hen ron lang lutuk lo na heti lai hen ron lang lan po phu reng boka
ang guitar per fai zia le aridik zia kha pawh frame adot chiaron lang don boka pawh frame ne na han dun phei zo anin me ngoi ka rian guitar an ni pan hian kutla ka fai duna Mizo chon per fai pol tak chunin ka ring eng poni se ngai thlanon le lok tiang a rei lo boka positive ron langa positive play kan ngai thak mai hetuna han ruat dikale pu victor ate anronin chona ti meeting anon ti duna pu victor khanin solo leading part ang emem kharon tilem lawa riff angin ron kala chuan theng khan ron ti chawa tin ruat dikahi anu pan light po khan thiam to ni chu el volante aron ti tir po khan thiam takani to ti han improve chho zela ni hi Mizo Guitarist chuan lar pol aron ni chho ta ni ti hian hei per puite ho khi a then chu apa rual te pon ni mei thei a then chu u thei te pon ni don ma se khi tiang zinga aron lang nol thei ki a phu reng bok ani ti chuanin pu victor hi ton aron nei nal le pek view maya ang gitar ton kha nal ka ti ni ke chu ti chuanin ani hianin manjana life ka ena aron soi chu ton nal ringo thi a per tuinan thiam chuan silo chuan omziom chuang lo ve chu wang chuanin guitar ton neinal le khati ang thiam ringot ni kha ka du to big lova guitar soloist thatak tianga define hi ka du ve to ni aron tia yes adi khop mai ani po solo nal tak tak aron puwa chawa ti me tiang music produce rang apokan mu theu ome tin zan ria po na live thin ani hi mo live in guitar per thina zan mu thei lo tan chona ngai thlak nom thei viau bok ani tin soi le soi nu ani hi chu lo du lo po ni se ka soi thowanga ton hi ani nal thei emema pa beng fing tak hi chu ani ve chiang ani tin ton nal ringot hi a play to azir a play to in a play thiam chon lo chon omzia omlo atiang che khan a play to in a thiam viau poni thei ma se ton thing lu tuk le ngai dam thei lo khopa thing ani chuanin a play to tan po khanin play thiam chu har viau in karing hei ke po guitar per ve thin tho kania kan guitar effect settings a hand tik tak chuanin trick sang hi kan bit lut ve na sa ni ti me tiang e kan per
alan nal thei le zual nan tlema sustain te om thei nan reverb te delay te ka han pe zewa chu chuanin aron chei trina langsar si lo hian nilovin hul hukin ran ri seng chuanin pernal hi har ve te vani guitar hi mo thiam tak tak te po hianin dik tak chuan ton an nei nal boka skills an nei that bok chuan chu do thu sam chu ni pu victora ton an nei nal thina tin soloist thatak po ani kan ti toy ama in define dan tak le define adu dan tak ani to boka mo heti hun lai hianin an recording lai hianin ka hre chuak thuta ruati ka hi silonga om lai ania ti chuanin guitar amp poki keng thalem lova arwa da winaron perama se pu victor te khianin an nge dowa mo audio box station an lalutin dikhan effect kha an lo da saknin ka hria solo chuan pulo ma hi chu tona bok khian ani avahan nei nal thei hi takio ka the toni ka du chi takhian ron tiri thina tin ka soi fo thin kan sar ani sar lo ma bula hen guitar ka zir thina ka zir ma pon mani tuin ka lo ti ve na sa to ma se aril le zol zok technically ka thiam le thei nan zo khanin ambula hen guitar ka zir thina ni chu tiang chuan ambula hen ka zir chuaka ma pokan son pavio nge ni tin puzati piala ni se Mizo Guitarist tha chon ming tai to lo tur ania anni pani han ti dun ki adin me ngoi tun Anthem of the Hills a hen in kop om tak tak ai ro in kop chauh zel maya tin pulo ma hi chu ama in ain record nin ka hria ti chuanin ZTP a ero hi chu puya frame a home studio a record a chuanin lawm bula khianin a record le bok nin ka hria han record don ani chu chuting chuan tuna Anthem of the Hills a recording hi an bei in ka hria a nuwa ka hria le danin soi chak kan nei heta hian an pahnih han tricky big zia ke in lo chi ke midang kha chu ni a main bar ka ron ti thin khami a chorus angin kan soi menga main theme bi kan neya khating khan ron kal deuh tlang puya ani nang dik dik chonon kal lo ma se an ni pani ro ki chonin music dang ron compose ta dei maya tin kan she thiam thei dan torin pa ta ron pe du na ni chu recording an ti dun ka ti khamo ti khian nal deuh si na ron kal du na an beina topani khita ki chuan thlotana ti lai chho vel khi chu ngai thlak kham thei lo ni top mai
Puming puile pu David set maroin kop le che boka kan Mizo classic guitarist a chuanin an ni pa ke anom to chuang lawa ti me te an thiam du na ni mo puming puya khanin pedal ron mang tangkai vyo me wa pedal angka chuan atop la maron ran de oleka a guitar tone khi chu soila soinu amum nal thina ani hi chu angai te te na ron mum nal le pek khop metin pu David zet mar ron lu dan molaka van ron lut nal em ve ti top teng khalai ka chu musical chauh kha ain lalon chauh nal lu tu kani mo puming puya thanga pu David zet mar aron lu chauh lai tak khalo ngai thachik ve ma teu nal takani khalai ka David zet mara guitar hi Ibanez RJ series khania Mizo a chuan anei masa pol ani ti ka ria pumai to kate ho nen khan nei rualang em o katia kumeng zat tak ni tawng mo a guitar hi alat nal mai sia lo hre chiang inom chon ron soi te o pu David zet mara guitar hi kumeng zata upa nge akol to kumeng zat nge kol to ti jok te ngo arei to don ti hi ka ria tam tak pian ma chu ni to dona Ari to ni mo ma lai mi khala ni ngar mai ne hun lai phe chona to view tu ra ka ngai Puming puya ron lang le hei a video hi top trap to pu David zet mara boka henin thil hriat chua kanaya kan ko sana hianin no panga kan lain man lain kan tlemin kan lian ve do to chu ta chon kan bills fu hen beat contest o mani chu ke kha guitarist kania kan ke mani no pang ayo khan guitarist a kat tranga pakhat na kan nge kan bel chunga khan chu ta chon pu David zet mara hi ron judge ani pu frame ani boka chon pupi bia Magdalene basis khani boka ani pathum khan ron judge ani chu ti chuanin pu David zet mara na min comment voini thlenga kala hriat nuam ka ti teu chu guitar perawa han 5mm ve min ti ve tat maya kha voini thlenga kala thaigil thailo chu ani pu David zet mara hi chon hreto kherlo wanga ma se voini thleng hianin ka benga la cham reng kha min comment nakha comment tila contest lai comment poni to lawa result an punga ti khan lo man te min pek lai kanin ka beng bula handaron so guitar pera file to kuringo taron tia nuam ve takani ringot me ka ti lai boru kha chuma Vahan moi tak em kan Mizo guitarist Chazual te ani lo po hi lang lo pon lo omang mo lang ka hriat chome chonin ruata avora records ti te pon lang lo wa ti khanin lang lo tam tak chunom ti ka hre ma se Mizo wa chona tha tak tak ten nia enge in ngai dan comment section a lo sei ula tunge thiamin ti per ka comment section a hen lo sei ta ula chon pu David zet mara guitar kha kumbeng zata upa nge ani sheinom chuan khongai takin comment section a hen in lo sei don nia ti jong khatun tum video chu ni potro se